nibyo nibikomeje kugenda bigaragara, bamwe baravuga ko izaraye bikozwe ndetse n'ubu gikomeje gukorwa na Fardc no kwanga abanyagihugu no gukomeza guhohotera abaturage. Mu Gicuku kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 3/0/2025 operasiyo z'indege zo zirakomeje mu bice bitandukanye. Bamwe mu baturage baravuza induru bakanavuga ko hashobora kuba harimo n'imbaraga za Tanzania. Nibyo bavuga kandi bakagaragaza ibiri kuba. Ni mu gihe kandi benshi bamaze igihe kinini bagaragaza ko ikijyanye n'indege ziza mu bice bitandukanye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibangamiye bikomeye ibijyanye n'ibiri kugenda bikorwa ndetse n'ibigenda biba. Urusaku rw'amasasu rwiriwe ruvuga ndetse n'ubu byitezwe ko ibyabaye ku munsi w'ejo bishoboka. Neza muri teritwari ya Rucuruho nuko byifashe. Ni munyemerera ariko muri iki gicuku tubanze tubabwire situation hari mu bice bitandukanye bya Masisi nyuma y'ibitero bikomeye byabaye ku munsi w'ejo ndetse no bigaragara ko bishobora kuza gukomera kuko hazindutse drone za reconnaissance mu ijoro ryo kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo rya 3/0/2025. Umutekano wakajijwe cyane mu bice bya teritwari ya Masisi ndetse no mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hafi ya Uvira. Abingabo za leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ziri kugerageza gukoresha drone z'ubutasi kugira ngo zibashe kumenya uko umutekano uhagaze. Guhera hagana ku isaha ya saa sita z'ijoro kugeza magingo aya, abaturage bari hafi y'imirongo y'urugamba bari kutubwira ko bari kumva urusaku rw'indege zitagira abapilote unnamed aerial ndetse zizenguruka ikirere mu buryo bwiswe Presented Aerial Surveillance, bisobanuye gukurikiranaho umwanzi aherereye mu kirere. Izo drone zavuzweho gukora reconnaissance and target acquisition, no kuvuga gushakisha amakuru ku birindiro n'ibikorwa bya M23. Intego za gisirikare military objective twabashije kumenya nuko amakuru ari guturuka muri undercover muri Fardc aravuga ko mu bice byegereye Masisi ahitwa Gasenyi hafi ya ndetse na hafi ya Uvira Fardc ikomeje kugenda izamura drone kugira ngo imenye aho F23 iherereye mu rwego rwo kugira ngo baze gukora targeted strikes, ibitero bigamije ahantu runaka bize kuza gukorwa mu masaha ari imbere. Biravugwa ko kandi biri gukorwa mu buryo bwa distribution of enemy movement, guca intege ndetse no guhagarika kwimura ibikoresho kwa M23 ndetse bikaba bijyanye n'ibikorwa byakozwe mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro iri ku butaka ground forces, harimo abazarendo bagize uruhare muri ground coordination, no kuvuga guza ibikorwa byo mu kirere no ku butaka. Ubu drone ziri gukoreshwa mu buryo bwa operation use of drones. Drone zigezweho zifite electro-optical sensors, ibyuma bifata amashusho nijoro nizo Frdc iri gukoresha. Zifite kandi ikoranabuhanga rya precision guided munition, intwaro zirasa zigamisha aho zagenewe kandi mu buryo bwizewe. Hari kandi real time intelligence feed, amakuru yoherezambuzwa mu gihe cyanyacyo ku buyobozi bw'ibikorwa. Ibi byatumye Frdc basha gukora precision engagement, bisobanuye kurasa ahabugenewe bidateje ingaruka. Ariko ibyabaye ejo byahamukiye bikomeye abaturage nkuko bigaragara, nubwo hari amakuru avuga ko ari critical damage. Ibyagaragaye ku munsi w'ejo Frdc ntirasora ubutumwa isaba abaturage imbabazi cyangwa se isobanura uko byagenze. Mu masaha ya nyuma y'ibi bibaye, abaturage benshi bo mu duce twibasiwe cyane bagiye bagaragaza ko inzu zabo zangiritse. Ibi rero nyuma yuko bibaye, abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko gukoresha drone mu ijoro byerekana ko Fardc iri muri phase de intensified military operation, no kuvuga ikicaro cyo kongera imbaraga ku rugamba cyane cyane mu bice byafashwe nk'ingenzi twakita ko ari strategic thief y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuko bikomeje kugenda biba kandi bigaragara, benshi mu banyekongo baratabaza, amarira akomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda bigaragara ko ubuzima mu bice bitandukanye buri kugenda bugaragara ko buri kugenda bugorana, nkuko bigaragara benshi bararira ayo kwarika
bakagaragaza ibibazo bafite, bakagaragaza uko ubuzima butazigera bworoha nk'uko babigaragaza. Aba ni abarira muri teritwari ya Masisi bagaragaza agahinda ndetse n'ibyago byabo, bakagaragaza ibiri kugenda biba. Bamwe ni abarwaye ihungabana bagaragaza agahinda ko ibikomeje kugenda biba. Reka twumve Roko Informa atujyane mu bindi bice turebe ibiri kugenda biba, turebe ihungabana ry'umutekano ndetse n'uko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Roko Informa, safari byifashe gute? Bakubwira ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko mabako yaturengeye umuvuno, n'ubwo ibintu byose biri kuba, nakubwira ko ari ibintu bikomeje cyane kugaragaza ko n'ubundi mama kugira bisa nkaho yatujeho gato mu mujyi wa Baraka, isa nkaho iri kwerekeza i Karemi, kuko baciye kure. Hari umugezi wa Kimba, yego, aba barwanyi b'amadubu n'intare bamaze kuwambuka. Ni ibintu bitari byitezwe. Uno mugezi wa Kimba ufite icyo uvuze nawo mu nzira nziza yo kwerekeza i Karemi. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi Karemi hakomeje kugenda haboneka abasirikare bo kuri opozisiyo ya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harimo ingabo z'u Burundi, bari kugenda bapfa umusubirizo, bikekwa ko bashobora kuba bari kugenda bicwa na ba 23. ubu bwoba bwahinze mu mujyi, ndetse bamwe mu bakomeye bakomeje kwambuka berekeza Tanzania. Yego, batangiye guhunga. Niko bimeze. Ni amakuru nakiriye akomeye cyane twari kubwira abaduteze amatwi, kuko urumva bari kugenda basanga abasirikare bamwe bari ku bitekano nyine. Urumva niho hasa nk'ahari abasirikare benshi, bagasanga bapfuye. Bivugwa ko amaboko yarasize maze gucengeramo cyane, bari kugenda ikora akazi katoroshye. Yego, mu gihe byose biri kuba nabyo mu mujyi wa Baraka umutekano ari muke cyane. Nakubwira yuko ku munsi w'ejo habaye igikorwa gikomeye cyane cy'abawazarendo, aho bishe abaturage bageze kuri 5, abandi barakomereka. Nakubwira ko hapfuyemo umuntu usa nkaho yari akomeye uyobora ikigo yitwa prefe, umuprefe w'ikigo bita Ecole de Denise, aho n'ubundi bamurashe ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu ari mu bwoko bw'abashi, ndetse bikomeje kugaragaza neza ko abawabarendo bamaze kubona ko bamwe mu bakomeye bashyigikiye ma 23 bakaba bakomeje kugenda bashaka kubica umufirizo. Ayo ni amakuru mbashije kuvumbura muri iki gitondo. Aho n'ubundi ma 23 ubona ko bamwe mu baturage basa nkaho bajijutse, basobanutse, bakomeje kugenda basa nk'abashaka kuyishyigikira. Ibi byatumye abawazarendo bakomeza kugenda bica bamwe muri abo bantu bakomeye. Ni mu gihe kandi amakubura ya mbere n'amakubura ya kabiri mu masuku ma 23 iri kugenda ikoramo, yakuyemo abasirikare bari bakomeje kugenda abiyoberanya bambara sivile baba Fdnb Uvira bafite, ndetse na bamwe mu bawazarendo. Ubu maginga ya urabona ko mpamvu yaratangiye operasiyo zikomeye cyane, ku buryo bukomeye, ku buryo nakubwira ko uno mugezi wa Kimba ari intsinzi ikomeye yo kwerekeza i Karemi, kuba barangije kuwambuka. Yego, abari kureba ibi biri kuba bari kuvuga ko n'ubundi ma 23 umujyi wa Baraka ntacyo uvuze kuri bo, ahubwo bo bagiye kujya kuri no action ya Karemi, noneho bakabanza
bakagota aho ahazava inuza ahashobora kuva imisaga. Nakubwiye yuko hano mu ntara ya Tanganyika hacishwa ingabo zigenda ziva mu bihugu bitandukanye ziva za Tanzania. Barashaka kuzagira bakagotera kuko bamaze kubona hafi 80% kuri axe ya Tanganyika Baraka. Urumva ko basa nkaho bashaka gufata ubugenzuzi kuri kiriya gice cya Tanganyika mu ntara ya Tanganyika kugira ngo babanze bazire ahazagenda hava imisazi igiye itandukanye kugira ngo biborohere cyane kurwana urugamba rukomeye. Ubona ko ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa babo biteguye ku rwego rwo hejuru. Nibyo mbona M23 yabishaka kuba yabanza ikitaho kugira ngo noneho ikorwe operasiyo zikomeye cyane mu buryo bukomeye. Yego. Ikindi nakubwira ni M23 nakubwira yuko ikomeje kugenda itungurana ndetse mu duce tugiye dutandukanye aho hari abasirikare b'umutwe wa CRAF bakubise inshuro bageze muri 75 bakabagira amayiti. Aha ni muri teritwari ya Kirere n'ubundi aho babakubitiye inshuro. Ubona ko M23 ikomeje kugenda ishakisha umutekano muri bino bice bigiye bitandukanye, kuko ubona ko ibi bintu bitarigeze bibaho aho babaga habaga aho mpaka bageze mu tundi duce, ariko ubu amaoperasiyo ari kugenda agaragara mu duce tugiye dutandukanye bitandukanye n'ibyari bibaje nyine mu mirwanire. Wabonaga ko barwana ariko ukabona ko amaoperasiyo agendana n'aho bageze, ariko urabona ko noneho magingo aya uno mwaka wa 2026 ufite impinduka zikomeye mu mirwanire ya M23. Yego, hagati rero bwana Safari, intambara ikomeye yadutse hagati y'abarwanyi ba FC n'umutwe wa Wazalendo CMS FDP fatanyije na FDLR mu midugudu myinshi yo muri Bukombo, muri Bwito, muri teritwari ya Rucuru. Nkuko amakuru ari kuva muri aka gace avuga ko iyi mirwano yatangiye mu gitondo cy'ejo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2026 mu mudugudu wa Sisa mu gace kazwi cyane nka Karambi, mbere yo gukwirakwira mu gace ko mu mudugudu aho bamwe mu baturage bahatiwe guhungira muri santere ya Bukombo. Iyi mirwano iri kuvugwa muri iki gihe mu midugudu yitwa Buhambira, Kanyatsi, uzwi kuva kera nk'ibirindiro bya FDLR. N'ubwa mbere rero ibice bigize umuryango w'ubumwe bw'abaturage ba Congo Alliance Fleuve Congo binjiye mu midugudu ibiri iri mu birometero bicuvuye Katsiro n'ayitwa GTN. Ni mu gihe imirwano ikomeje mu mujyi wa Nyanzare. GTN Katsiro irimo kwakira ibihumbi by'abaturage bavuye mu byabo bahunga baturuka mu midugudu yagabweho igitero. Cyakora uduce twinshi turacyari munsi y'ubugenzuzi bwa Wazalendo CMS FDP na FDLR, biri gutuma abaturage benshi bahunga uduce twibasiwe n'imirwano. Nta mibare y'abasivili baguye muri aka gace iraboneka kuko imirwano iracyakomeje. Ubwo bamwe rero mu baturage biteguraga kwizihiza gutangira umwaka mushya, nibwo munsi waranzwe n'ibisasu n'ibitero biremereye, bituma abaturage benshi bimuka bajya mu duce bashaka mu mutekano. Nuko rero bihagaze muri Rucuru naho bwana Safari hari kubera urugamba rukomeye ubutuvugana. Nibyo kuko icyo nakubwira cyo nuko n'ubundi bigaragaza ko ku mpande zose hari impinduka zikomeye. Yego. Bigaragaza neza ko tugiye kubona intambara ikomeye, ndetse nubwo ubona ari ibitero ubona bisa naho byoroheje, ariko biri guhitana abasirikare batari bakeya, kuko nakubwira yuko abasirikare bari kugenda bapfa ku rwego rwo hejuru. Ugiye ukabarura wasanga bitandukanye no mu gihe cyashize, nubwo habagaho intambara imeze nabi, ariko wabonaga ko ku mirongo y'imbere y'urugamba abasirikare bapfa ari bakeya. Ni mu gihe ibi bitero byose bigiye bitandukanye biri guteza ikibazo cyane ku baturage, ariko nakubwira ko no ku basirikare bitaboroheye, aho naguha
amakuru akomeye cyane bamwe mu ba Fdnb bakomeje kugenda nyuma y'aho batakambye, bamwe bagashaka kwikura ku rugamba, bamwe bagashaka gutoroka. Uzi ko abenshi batorotse, abandi bakagenda bafatwa batorotse. Nakubwira ko hari aba Fdnb n'ubundi bafatiye mu nkambi bari baragiye bahungana n'abaturage bo muri Kongo nyine bari bahunze. Nakubwira ko maginga ya hari abamaze kwiyambura ubuzima bitewe wenda n'inkankamuka sinzi cyabiteye ntabwo namenya, ariko urabona ko bikomeje kugenda ino ntambara iza mu duce dutandukanye duteye agahinda. Nakuvuga ko hari abasirikare bavamo bamwe bo muri Fdnb biyambuye ubuzima bakiroha mu kiyaga cya Tanganyika. Bwana Safari, mu yandi makuru ndakubwira ko impunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi ya Mahama ni mu karere ka Kirehe no muri Kigeme mu karere ka Nyamagabe bakomeje imyigaragambyo cyangwa urugendo rw'amahoro rugamije kwamagana umugambi amagambo yuzuyemo amacakubiri akomeje kugenda ko biratuma turumva ko biri butume nibura bagaragaza baduheza n'amahanga atazi wenda ibyo dukorerwa, ijwi ryacu riratuma nibura harabamenya. Yego, ndagira ngo rero ukomeze utujyane n'ahandi utubwire ku mipaka byifashe gute, Gatumba, Kavimvira, comment la situation? Icyo nakubwira cyo Kavimvira nta kibazo rwose, umutekano ni wose. Mu bigaragara urabona ko ahantu b'abakunyaragatu yafashe yashyizemo imbaraga zishoboka, ndetse nakubwira ariko igenda ikubura icyo bita gukora amasuku. Gukora amasuku no kugenda ireba bagiye basigara mu bisagara nyine mu duce tugiye dutandukanye. Ubona ko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko ama23 kereka ntihabaho ataka ikomeye y'ihuriro rya Fardc, ariko biragaragara ko iri huriro rya Fardc nyine ritagira icyo rikora. ama23 n'ubundi nk'intego navumbuye ko bashaka kuba bariganye gufata intara 8 nk'uko numva umuyobozi umwe yambwiye ko ariyo ntego bafite. Birasa nkaho n'ubundi biri buyorohere, kuko urabona ko habayeho ikibazo gikomeye cyane mu kumvikana kw'ibihuriro. Reka tuze kureba ko aba basirikare barevuze ngo umutwe udasanzwe ngo wakara nimba hari icyo uri bubafashe, nyuma y'aho n'ubundi ngabo bafite za Tanzania ziri kugenda zikubitiza akabwana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka twitege ko wenda ikarapu bazanye hari imbaraga y'icyo iri bukore. Sinzi ko biri buyorohe, ntabwo ziri kubangamira, ntabwo bari kuhohotera abaturage ko ari byo bikorwa bamenyereweho. Nakubwira yuko aba ba Fdnb nibwo bakigera imbaraga muri ntabwo turi kwamenya ababaremwe basaga abari. Nakubwiye ko bishe abaturage bagera 5 bose barakomereka, ndetse nakubwira ko n'imbaraga kugeza saa 12 utari wagera mu rugo iwawe baragusabura bakakwambura. Nakubwira ko uno muprefe w'ikigo cya Denise n'ubundi mu kumwica ari uko abo bazarembe bamwatse telefone n'amafaranga akabyimana bikamuviramo gupfa. Yari yatinze gutaha gatoya, bya bindi byo kwanga ni mu munsi mukuru, basa nkaho bari kwishimira nyine umunsi mukuru. Urumva ko ari ibintu noneho ubwo urumva bazarembe ntibahura n'aba Fdnb biraba ari ibicika ntihakagirwa igikorwa. Turitega ko abaturage bagiye kujya mu kaga gakomeye cyane hano mu mujyi wa Baraka, aho ama23 yatangaza neza ko yari yafata ngo akorere uburinzi bwimbitse. Yego, Bwana Safari, reka tugushimire dusoreze ngaho, urakomeza udukurikiranire situation gende twapdating utubwira ibiraba bigezweho n'ibizabiri kugenda biba. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha turabashimiye ho dukurikiye bwa mbere ushyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.